Silala uma halsurinakaja janiwa Río Internacional ukamut askitsasino estudio científico toquetpacha yat jatawinakaja uñanchiasiraki. Asamblea Legislativa Uxanquiri Marquitpiri Nakaja ni Arquiwas Quintama Ut Ewabja Machaja Camachi Ukamata Katana Irakatoro Militares Pekinchiri Nakaja Armamento Ñanchau Nakampi Chicaya Siprenacapataki Contrabando Jalwaltau Nakana. Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozado Camaraki Sánchez Versaín Alquiri Bampeja Janiwa y Acapquiti víctimas de octubre Uxanquiri Nakaru Kamakipana Janiro Atipakituti Camachi Nakarjama Sasilo Uñanchiapraki. Central Obrera Boliviana Uxanquiri Nakana 15% incremento salarial amtau Nakaut Jatapatja empresarios privados Marcachi Nakajaniwa y Osapkiti Janaski Yinchau Nakaut Jatapato Kamaraki Janualtau Naka y Nakaunak Tokina Sarea Sitapata. Empresas brasileñas Tokina Janualtau Nakaut Jatapatja Comisión Legislativa Uxanquiri Nakaja Amta Parekiwa Hutiru Rekana Yat Jatau Naka Uñancheña Ukamata Takpacha Janualtau Naka Hansta Iñataki. Akamaranja Collasiyo Mercasanja Arabia Canina Janualtau Nakaja Pataka Hila Uñanchau Nakano Chicancha Sasino Uñancha Paraki Ucampisa Pusi Marcachi Nakawaka Janualtau Nakampi Huañaru Puri Huayaparaki. Altupata Marcanja Intendencia Municipal Uxanquiri Nakaja Kimsa Pataka Hila Kilos Kucha y Chanacatunta Huayapje Mataderos Clandestinos Toquenacana Janualtau Nakampi Chicancha Sipjatapata. Agricultores y apoyuri Nakaja Maip Jalekiwo Market Pirinakaru Perú Marcat Hanuk Ampi Cebolla Aljaweja Mantarjaya Paukamata Marcasana Aski Nakawi Nakampi Pokañataki.